pengine Mungu anaweza kukupeleka karibu na watu ambao walishakosea kwenye maisha. Hakupeleki karibu na hao watu ili uanze kuwasema vibaya au uanze kuwakejeli au kuwacheka. Hapana. Mungu anakusogeza karibu na wale watu ili upate nafasi ya wewe kujifunza, ili usikosee walipokosea wao. Yaani manake kuna shimo ambalo liliwatumbukiza, na wewe pia Mungu akiangalia lina uwezo wa kutumbukiza vile vile. Kwa hiyo Mungu anachokifanya, anakuletea wale watu, unajifunza kwao, unakuwa unawaombea na kujifunza. Yaani kwenye kujifunza kwenye makosa yao ni sasa kuna shimo liko hapa. Alafu unapojifunza sasa ni kama unatengeneza daraja. Yaani lile shimo unatengeneza daraja juu yake. Yaani unapita mahali ambapo yeye alitumbukia. Kwa nini? Kwa kujifunza kutokana na makosa yao. Kwa nini? Mungu anataka akupe mwisho mzuri, mwisho mwema. Kwa hiyo atakukutanisha na mtu ambaye alishakosea kwenye eneo fulani la maisha, ili wewe upate njia ya kujifunza, usipite alipopita yeye. Manake hautosema alichosema, hautofanya alichofanya. Kwa hiyo kwenye kila kukosea kuna nafasi ya kujifunza, na kwenye kila kujifunza kuna nafasi ya kutokukosea tena. Maana kuna wakati mwingine haujifunzi tu na makosa yako. Hapana. Mungu hakufundishi tu kutokana na makosa yako. Hapana. Mungu pia anakufundisha kutokana na makosa ambayo wamefanya watu wengine. Kwa hiyo unapozidi kukaa nao, Mungu naye ndani yako anakusemesha kwamba pale alipokanyaga wewe usikanyage, kile alichokifanya wewe usikifanye. Kwa nini? Mungu anakutakia mwisho mwema. Kwa hiyo kama hautochukua nafasi ya kujifunza, maisha yako hayatopiga